Iatreilang Village Organisation jong Shnong Nongdewsaw kabah hapoh National Rural Livelihood Mission Umsning C&RD Block Rakhe Sngikha Banyngkong first anniversary tarik Nohprah. Hakani Sngikha Bah Jason S Mawlong MLA but Kong Macdalyne S Mawlong MDC Umsning BDO Umsning C&RD Block Raja Brahma Rangbah Shnong Bah AB Warjri Kong Sonia Lapang President Iatreilang Village Organisation nongkitkam dkhot longkmie longkpa samla samhoi iapoi kani lehkmen dap snem Banyngkong kani kenhon 3 months ngobha. Iatreilang Village Organisation kakudup lang ye kisantli ki SHG but lightly ki SHGs bakam kerpang artli ki SHGs jang kitemen ki balakot syakan rupau snem karta but kawe ki SHG jang ki breu ki badan ke jingduna ha ki dkhot men. Iatreilang Village Organisation kala no senyang shibun ki kambabha ki bakentiu ye ki imlang kasalang hakani ke Shnong. Ki dkhot jang Iatreilang Village Organisation ki penkhot ye ke Shnong kathau but ki sam ye ki jingbam bapenyat daka ICDS. Bat ya laki kun ki keti. Hendrei ngasngu tenat bayela di kum kalong kemia ngayo pat ban kren. Hapdeng ki Village Organisation ki badalang ni kapor ya ka ba benta ka ba kraw ngiyo i ki long kemia. Mentah kira don pat kata ka mensiam ke baslur. Ha ki por ki baladap. Habangi don gum kini gijak program. Habaki keren ki kanyo. Habanya syat ban ngi syak hamat. Bandon ke benta ke bakrau. Le asi ki fancy dress bakum ta ter. Ngiyo i ngim ju ikot baki long kemi. Kin don pat ka mensiam ke baslur. Ya ka baki don pat ke benta ke bakrau. Ndrei smau tenat banyo i baki long kemi kila slur shisha. Langi pet ya kanu kaliang. Langi pet yak imlang kasalang, langi pet yak district administration, langi pet yak babun kiliang. Niyo i biki long kemi ki jongi kila shulur shisha ban mi syakmat. Pat ni don kampat, yak jing ya teli, yak jing syai, haka ketien ke telien. Kumba pila lum, pila lang haka dika por ke bamenta, kadau ba. Joka jinglong joka program ke bamenta ka sngi, ke ba pila ya lum pila lang ni kapor, kadai baro kadai jing ya sngu tho jingmut. Dei ma pi wei ba shimi kata ka kamram bankit ban ba yak imlang ka salang bankit ban ba yak Shnong ka thau beling ba ki VO ngakwa ban ong ye pi bat ki SHG ro dei ma ki bat tep ikrem pa yen ya ki thriu yen yak jing yak khya ka shon yak ba ki nong Shnong ki mat lane ki longkmie ki don kam ya kata ka jing ya snok tilang la ka long hakanu kanu kaliang kumbakren Pipet hang ni Shnong, lalu itu kipor bangalayat, lalu itu arajar pra bangayale election, rum ngami kani Shnong ngasutu gi gejingaya. Mangayat na kani kelinti man kapor, ngawan ki meeting ki prepare man kapor. Tengah sutu ke gejing dong kam kani Shnong. Kuma ikran ko mak kade gejing sisa. Kidon kibre ki bani ong ba Malaysia uja entah Southern State. Adong IP Malaysia betia singi. Bakhirang step ngonong IP. Ubatray ubawat iki scheme ki baper. Mar constituency kamde constituency ke bahret, kade constituency ke bayar. Kam duna ya shispa lai putuli ki Shnong. Man pek bria I wei pe I Shnong kamde ka busuk. Kalong ka Shnong banga suit hadu kata-kata kan ki Shnong. Ki wei kila banong iri Shnong iberet. Ibadan aspa bot. Hanga kamde kata. Habang arung hakani ka Shnong nga iba kay ka jingjar ginong Shnong. Kaya kayan kalimti ka singkin. Habapang Shnong bagi babon nang ni kadong katang kidigi bayarap yarap. Haba nga iba ka jingya limti jong piba man gaski. Ka jingjar hado kata-kata bar khamtami kini gihap ki baret. Ki balik school. Hakapor ka baslap hakakti. Ki hapra ka juti hakti. Sean point school hapsat kejat sapong juti banyo bandong ka classroom. Karenom day kapon chwa. Wadong ba kadi Shnong ibaret. Ye kay bangalawara ang ni Shnong at try ngam kaman putroy. Pisaki mo pi, piya mo pi nang ni magasi. Haba yu breu. Uba le ba na mata ka Shnong katao. Nga try pi bar khot ki badon hang ni. Ni dong kaman ni snok tilang. Markat ni ngala bale hang ni Shnong katao. Kalong ba kajing ya snok tilang tong pi iwe.